turakeneye andi mavuta, turakeneye ubundi bushobozi bwa MPWEMU yera. Elisa amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, mureke mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine Elisa yakoreshejwe. Twebwe twari kure, twahamagawe n'umwami. Umwuka wera ni isezerano ryacu. Ndakwifurije kuzura umwuka wera, ndakwifurije kuzura umwuka wera. Mureke mbabwire Shalom shalom. Ndabaramukije, ndabifurije Pentecoste nziza. Muri nondwi yo turiko turiziza Pentecoste kuvuka gw'ishengero. Ndakwifurije ibihe byiza bya Pentecoste. Reka ndakwifurije Pentecoste kuri kuri CANAAN TV. Muzagira ibihe byiza, umwuka wera ashishikare kwaguka mu buzima bwanyu. Reka dusenge. Data ngwino uganiriza imitima y'umwe wese. MPWEMU wawe mwiza niwo twifuza, niwo dukeneye, ngo azabane natwe, gendane natwe. Icubaro ugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Pentecoste nziza bavandimwe. Ndabifurije Pentecoste nziza mu miryango yanyu, mu itorero ryanyu, mu buzima bwanyu bwa minsi yose. Mugire ibihe byiza za Pentecoste. Reka nsoma amajambo abiri gusa. Ijambo rya mbere ryanditse mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 2 umurongo w'9. Bamaze kujabuka, Eliya bariya Elisa ati sabe icyo ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwijura ati ntabara, umpa imigabane 2 y'MPWEMU yawe, mwimbeko. Haleluya. Muri kino gihe cya Pentecoste, muri kino gihe turiko turiziza Pentecoste bavandimwe, reka ndagusabe, reka ndagusengere, reka ndakwinginge, reka tubwire umwami aduhinde imigabane 2. Reka tubwire umwami ngo duhinde imigabane 2 Imana. Hariho umugabane twakoranye mu mezi yashize, mu mwaka washize, mu yindi Pentecoste yashize, Pentecoste ya 2024. Reka tubwire umwami wacu ngo turakeneye iyindi migabane 2. Turakeneye iyindi migabane 2 y'umwuka. Turakeneye izindi imbaraga z'umwuka papa. Turakeneye ubundi bushobozi bw'umwuka wera. Hari ijambo nkunda mu gitabo cya Luka rivuga ngo igice 11 umurongo 13, ko muzi guha abana banyengabire nziza muri babi. Mbega data tazorushiriza guheza MPWEMU yera bamumusavye, tazorushiriza guheza MPWEMU yera abamumusavye. Reka tubwire data wacu, tumubwire papa, data ngwino, data turakeneye turakeneye izindi imbaraga, turakeneye andi mavuta, turakeneye ubundi bushobozi bwa MPWEMU yera. Elisa amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, mureke mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine Elisa yakoreshejwe. Amaze guhabwa ubushobozi bwa MPWEMU yera, Elisa oh haleluya, ahura n'umudamu w'umupfakazi ngo abana biyo bari bagiye gutwarwa kubera ideni umugabo yasize. Ariko umugabo yasize yari umukristo, umugabo yarazi Imana, umugabo yari mu bantu biga iby'ubuvugishwa, ariko asigarana ideni. Elisa amubwira wa mugore, aramubwira ngo ufite iki? Wa mugore aramubwira ngo mfite utuvuta dukeya tw'amavuta, n'utwo twonyine, genda utire ibikoresho, ibivomesho, kandi ntutire bikeya. Abanyamwuka, abafite imbaraga z'umwuka wera w'Imana, barafite inyishu, barafite ibisubizo bya benshi. Haleluya. Turakeneye imbaraga z'umwuka wera. Uyu mugore yatabawe n'imbaraga na onction Elisa yarafite. Yaratiriye y'amavuta ayashira muri bya biruzura kugezaho yadandaje mu mwanya muto uwo bari baje gutwara abana biwe, ahinduka umugwiza tugakomeye w'amavuta. Turakeneye imbaraga z'umwuka wera. Ibi nta kindi cyatumye Elisa akoresha ibi, yari yuzuye ubushobozi bw'umwuka wera. Haleluya. Turakeneye imbaraga z'umwuka wera, turakeneye kuzura, turakeneye kuva aho turi, turakeneye gukorera Imana twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Elisa igitangaza cya nyuma yakoreshejwe cyantangaje, yarahambwe amara umwaka yarapfuye, amaze umwaka yarapfuye. Sinzi umuntu wapfuye aho hantu ngo baja kumuhamba, ngo bamugejeje ku magufwa ya Elisa, ngo igitero kiraza, igitero kize ngo mukubita, wa muntu akora ku magufwa ya Elisa, acarazuka muri wa mwanya. Reka ndakwifuriza rino jambo mu buzima bwawe, mu byo ukora, ndakwifuriza kugira inyota kuzura ubushobozi bwa MPWEMU yera. Saba Imana uyibwire ngo Mana ndakeneye izindi imbaraga muri Pentecoste ya 2024, nongereza imbaraga z'umwuka wera. Ba Petero bagiye hamwe, yari abasezerano mu gitabo cyakozwe n'intumwa rimwe umurongo w'8, aravuga ngo cyakora muzahabwa ubushobozi MPWEMU yera nabazako, muzaba ibyabona byo kushingira intahe. Bari abanyabwoba. Petero yari umunyabwoba, yari yahakanye Yesu, ariko amaze kuzura umwuka wera, oh yarahamije Yesu neza. Petero yarahamije Yesu neza. Oh haleluya.
umunsi wa Pentecost ushitse igice cya kabiri ngo buzura umwuka wera w'Imana ngo batangira kuvuga ku zindi ndimi. ngo abantu bari baje muri Yerusalemu ngo batangira kumva imvugo ziwabo. Parabazanya ngo se bano bantu baborewe byagenze gute, ariko se boborego bakavuga imvugo ziwacu. Baravuga ngo yahenti twaborewe, iri ni isezerano twarasezeraniwe n'umwami wacu. Umwami wacu yaratubwiye ngo mugume Yerusalemu, zobohereza umufasha ngo azabane namwe. Haleluya. Abaheza imbaraga zo gukora, abaheza imbaraga. Petero yuzura imbaraga z'umwuka wera, hamya Yesu muri uwo mwanya 3,000 ngo yizera. Haleluya. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abakozi n'Intumwa 2:38-39 yabwiye abayuda ngo mwihane umuntu wese abatizwa mu izina rya Yesu. Mu izina umuntu wese abatizwa mu izina rya Yesu, ngo kuko isezerano ni ryacu n'abana bacu n'abari kure bazahamagawe n'umwami. Twebwe twari kure twahamagawe n'umwami. Umwuka wera ni isezerano ryacu. Ndakwifurije kuzura umwuka wera, ndakwifurije kuzura umwuka wera. Mureke babwire igitangaza Petero yakoze, ngo bagiye ku rusengero rwitwa Rwiza, ngo bariko baragenda na Yohana, ngo babone ikimuga cyari kiri aho ngaho. Barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Wa mugabo bagira ngo icyo bamuheza hari amafaranga, icyo dufite niki? Dufite imbaraga z'umwuka wera. Haguruka mu izina rya Yesu. Bagenda n'imbaraga zo gukiza, turakeneye imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Igice cya 4:13 cy'Abakozi n'Intumwa, ngo babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, ngo bamenye ko batigishwe n'abantu, ngo bamenye ko babanaga n'umwami Yesu. Ngo barabugirana, ese bano bantu ni naho tubafunga? Uriya muntu ko twari tuzi ko yaramaze imyaka kuri ya rusengero, ngo twari twaraniwe kumukiza, akaba yakiza, turabigira gute? Turakeneye kuzura umwuka wera w'Imana. Bavandimwe, ministeri yo gukorera Imana, kuririmba, kuvuga ubutumwa bwiza, icyo ukora cyose mu buzima bwawe bwa mwisi yose urakeneye kuzura umwuka wera w'Imana. Pawulo yabwira Abaroma, arababwira ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yaradusezeraniye, aravuga ngo ndagiye sinzobasiga nk'imfubyi. Twange gukorera Imana turi imfubyi, twange ubuzima bw'ubupfubyi bwo mu mpemu. Gukorera Imana turi imfubyi mu mpemu biragahera, biragatsindwa, biragahera mu buzima bwacu. Umwami Yesu akuzuza ubushobozi bwa mpemu yera. Kinogi bwira Imana ngo Mana, ndakeneye undi mugabane, ndakeneye kuvaho narindi, ndakeneye andi mavuta, ndakeneye indi onction Mana, ndakeneye ubundi bushobozi. Haleluya Yesu. Kinogi ndakwifuriza Pentecost nziza, umwuka wera w'Imana wuzure ku buzima bwawe. Usubire kandi wake, usubire kandi ukorera Imana. Ya nyota yawe ya kera, yanzara yo gukunda Imana kwawe kwa kera, bwa bushobozi bwawe bwa kera, Mana yo mwijuru kugirire neza. Ndagusengera, ndavuga ngo ubushobozi bwa mpemu yera bukuzure, usubire kandi wambikwe izindi mbaraga. Reka ndagusengere. Data mu izina rya Yesu, turakiriye igihe cyiza cya Pentecost. Mpemu wawe mwiza agaragare ku buzima bwacu, adukoreshe, avugane natwe. Haleluya. Turakeneye uwundi mugabane Mwami, turakeneye kuvaho turi, turakeneye kunguka izindi mbaraga Mwami. Mpemu wawe mwiza naza tuyobore, naza tugendeshe. Urakoze mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.